Nilip Democratic Forum atum ben jakong gache pharang pon. Aruni 5 player ni yama morsing te sopen asan sona jai mek ke deng pon. Nilip constituency pen Avinas Strong hang pen amahang kapat hek pon Nilip Democratic Forum atum ke bang ja MSC kangwai long kacedan dunjia phanto de sang sisi sai kem dam bom tang lason cha aruni 5 player ni Nilip constituency ke parlo akhoi pota polling station along Nilip Democratic Forum atum pen ja kong kache pherang ame padapo labang some John terang pen si cari pon alu hiaman pen India ba candidate Avinas Strong hang India ba me phu bilison terang India ba chun bang benting terang India ba lamjai sarpo sujit timung pensing lo katum sitame chetong me along ke ong dong arong ara da rong asara tum sitame chetong dun renti la pen mi along jasemet ke bang ji MSC kangwai hut India ba song pen kache pahajia phansi ka chingwai padopon chupki hola pen Amir Sonterang la pen Ramesh Teron report Malang News Nangta na tunakang lechoya bangke lahir no nilip la mage opposition party lok sikido lasi pnia de mare chongching pudu dalo towar ka be lang ka be me ka be risunim so tum sakuri ke long lep se bang kang lechoya pa ka pini bangke akhoi puta pes long se la bang so pa ka pa bang kang lechoya ki tum nili barat tum menon ne charge long si ahok lo tuma you tum ke la ki opposition ke do do na ko ke ka join ni cepat pok ik ko di pini ani me ching pudu ke dalo bang na khan bang na putor posi tum charge long si ruling party long do senang nilip cingkru bucoji meme 2017 ani kang BJP ruling si pahai na nilip tentang dang mai sipini dang pamban bon lo la ke bang ji election sida nilip apen ruling party long do dunang ji pen ke ruling party pen opposition party ke do iswe patlang lo la sikado cing pudun de ke thak thak la dang nili warlo kacela dunang ke lidam de matias lo asta minute la son thak thasi amai meeting pamban kupia pon lo kupde kar biang lo tumas council pen ke do pana kelang le kali sarkar pen ke do manang kelang le kali seta itu nilip farman sarkar long kache toy do na munit si aning ke joino aning ke lang lo party ke sengo si eje bolote APSL si amang thak ke metu 2017 se mahang pathek la so prang bi report la pang pura munir apan ke don e prang ki bang JMC election lo ki ma ma klong pe la pe pia po lo pe de wing na good ka pa do bang ke tun itu junior wing lo bon de lo son polote di song ke sengo si don ke do bo me mi ta pang si ejen wing ko malang le pan thana ta sorsang le la pen kumowe bitorong pia panalang li pale tu ke la da ke la alang tang ka velam si ninje lo APSL si farman MSC member lo sama council make sam ke lang le cherai da do ni le kita pini nang ka sorsa ke mane form forum pen front long ke seng abinas rong hang ke bihar mane bangladesh si mate hone ke 6 dula munit kalilu mane ke lalu mati ho lasi ladak li tumapan kedang tang politis ke patu tu pilih tempat election lapor hut kuna dia long petang karang ram chong lagi ram ka chepe lam chong MSC ja ko jong si MSC chot bolote MSC konsol ke yem ke long bank pe chok si la so MSC ta homosi kora chok bi dorkar lo jong si MSC ja ko be bude ja ko do jong si MSC homosi kora chok jong si MSC yem si long la bolote MSC ki dorkar si lagi ram pamang chot rat pen chepe ko lake kwanti cinta depo kro paisa nilip long dawang bom mela so paisa na leadership batum ka chekro nilip permana pan ku politis ke kem tang ka chekro tu kacini serbang hidung nilip farman kar pian long tumas long jubin tut aket pega bang ano ke chekro dun bete klab bang so nilip mai mate dang muslim long le rete ta chekro pini candidate funding ke pathe lasi lo ni tumke kapacing tudun kejiapan sono bang ke pena di ko risoe jang tume sakuri kelong dun jiapan pusar bisara tum stame pini ke claim ke dam long same sarkar pe yang piaso na long kachi tidun kejia jakong ke long lapas yang tong kachi tidun hai lapen council ke jig dun tut ka jig dun nut abang tok kasi ke nang ji pusing ke makai hai benas long ha nile balong emisi project nang ji pisara le panchuri pe long parjak ke ram nang jiang deng bang ke pini ani dak masih labang so long bangke pini na tum kado ka besi na kera kunji ati pia pon ma so ni litum be ke tela penang di rada kam claim la pen songja na litum hir jimi to wait nji kar biang long pen jima so ba be lang kam claim bang nji aposi non ni kado ka beta claim ra pe ken kami si che jora pe si tum ni ba phaman ma cherai kom dun ni bang ke la pen akho yes bang ke lang li phansi itu mangke apor ke melo laan adi kidi laan aja kidi kita lapona song japro Aruni 5 player ni yama morsing te so me thang constituency long prek jama de ma son sona jai me ke deng pon
labang sor ni ada por phai sirkep malom rong nogor along gari kang hong heming pupon laso aphi biharia rong along kardom kang thera hem taming pupon thu lason se anarlo malom ke ni hang teron rong along don phokebra hini atoma phan long le pata sitami ron pon padu labang so me long ia mamor sing tiso alu hisar po man pen sitam chetong lason se VDC chairman Ken Singh be BLCC chairman Lawrence Rongpi BJP Mondol Committee Kongchon bang Lawrence Rong hang BJP MMA po Agustin Tok bipen singlo kotum sitami chetong labang so aphi diso bai Chandra Singh terang arong along ta don pharonier kep sosia toma phan tar bun ke thaba jeton he hoi keron pado pon pusinil ta pherak ke pen birta nang pale man japan Indrajit teron report Malong News Dari kesian alam angkat itu sapun kilong at tuman yang sa omos muso lagan yola pinso kat second alang itu kan almost 72 abang kono sini kono kang along kan tuang no kasih lahir sudah kue yang penceng alu cili penceng kapret langsung ada ke alce nemu cili kapuan mana matau ni pun sinatona kan kira boleh kalau ini mendane raden mendane kue surya kami nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta